Ucap saking teh buang dari rumah Mas Lek. Kula cerita. Bedereng jena mator ka kiai. Kiai, ndak nyater ya kawan, kula tak boy kombo itu. Kiai, iya apa? Kenapa dalam Islam itu kok ada sunat hitan itu? Kalau dalam agama kami tidak ada gitu. Oh iya kok. Pak Dibudin bu nyaini seroma keluar gedang. Keluar lagi gedang lek. Keluar gedang. Lu ini ngeki lu. Kita ketemu darman lah gelar. Keluar lek gedang lek. Keluar gedang. Pas ro angka ka koko aja. Kakan kok. Kakan. Kombi wan koko tak beki wan kiai. Tahu sa kombi kok kakan kok. Rengjenan gini bah ngocak. Apa tak nyaman mau pakai kakan bendek kolen kiai. Pas kiai ada bu, pada kok muntason nata nyaman. Mun pakai beki benjokon jonji tak nyaman kok. Malaikat paling geni ini malaikat maut. Ada apa mai pakai ini? Polan malaikat set. Seret, tamu lagi ningin bulu dua. Seret, tamu lagi ning belumpungan lima deh. Keset. Riberin loh, banyak kening nor. Banyak kening nor. Nyubulu sekone jangan gila buna. Keset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abdina muljaaki tur abdina an'azimi, yang terhormat Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat Bapak Musti sekeluarga, sekeleresen sore hari semangken mabada acara istighasah pernyokonan karena ampon depak dekak Pak Polo Areh wafat epon almarhum al-maghfuri lahu Ki Haji Musannan Mukhtar, sekaligus walimatul khitan dari potraipon almarhum. Seteja para rabu hadirin muslimin rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur dak kaajunanipun Allah. Setak bu ambu aparing nikmat dak beten kaula para ajunan seteja, utamanya sore hari semangken kita bersama diperkenankan ditakdir sareng Allah kangkui bersama apernyokonan khusus dak ka almarhum Ki Haji Musannan Mukhtar, sekaligus kangkui rok norok bunga assalamatan badana lastarina khitan dari potraipon almarhum. Malar muka pesemuan isiang hari semangken tetia majlis mubarak saya ridoin, saya berkaten sareng ajunan ipon Allah. Para rabu sebetan kaula muljakin
kama anu apa operator eho nagenin eho genin tau sanjing ranjing asal mula bedene selamatan khitan gak dinto estona katipun apa beda kadang orang mempertanyakan anapa sunat nikah magi kotu beda walima apa memang dalam Islam dikenal ada walimatul khitan sedangkan yang sering kita dengar adalah walimatul ursi perkawinan tapi mun khitan ada sementara begitu kira-kira bada buntan dalil bada penganut madhab Imam Syafi'i dalam setong kitab pernah debu segak dinto Asy-Syafi'iyyatu qalu yusannu sun'ut ta'am wad da'watu ilaih inda kulli hadisi surur sawa'un kana lil ursi au lil khitani au lil qudumi minas safar au ila ghairi dhalika mimma dzukir. Asy-Syafi'iyyatu qalu tining penganut madhab Syafi'i berpendapat yusannu hukama sunnah akid yulang na boleh tako isang kuda dalil yusannu hukama sunnah akid nawa sunut ta'am akabai deureun nika mon larang seberang oh meni gun deureun nih macam nih beni guna deur benteng ning tengen nih kemarin sunut ta'am wa da'watu ilai beni namung akabai deureun sesunnah tapi juga ajeng unjang oreng mulan bada mangken banika pendapat arah apa kebai bagi ka oreng tak usah ajeng unjang oreng apa dalil kini ke bang tak usah nyanyi tak usah adu geridu wa da'watu ilai ajeng unjang oreng kanggo deureun bila sesunnah kan ini inda hadisi kulli surur eben saben dateng kebungaan contohnya sawaun kana lil ursi pada bayi keng karena makabin perkawinan makabin anak pada bagi ngakabin tibi ya apa korbangan ya toh ya mon gula yang termasuk takwa gula takut sama yang tua ya ya orang macam-macam lelur sih kabin jadi makabin orang otaba kabin tibi aulil khitan otaba nyonat nih kah potran almarhum astri sonat jadi berbeda selamatan nggak mungkin jadi hokoma berbeda acara nggak mungkin hokoma sunnah aulil qudumi minas safar otaba dateng jalanan jauh dari Malaysia sukses membeda pengajian membeda selamatan dari Jakarta sukses membeda selamatan siapa au ila ghairi dzalika mimma dzukir otabah selain di atas dan lain sebagainya berarti gula bisa mendudukan acara mangken adalah hukumah sunnah berarti mun sunnah oleh kenjeran seentar pada oleh saya nguncang rajaan anapa siapa dah lanjut mangken para rabu sebadan gula bol jagin mangken gak dito sunnat walimatul khitan gak dito para rabu minangka setong pembelajaran hidup pertama Islam gak dinto pacet la agama Hanifiyah agama secondong kepada kebaikan dan suci al-millah al-hanifiyah fattabi'u millata Ibrahim hanifah
Islam gak dito soceh, maka minabi teti orang Islam kau tu soceh. Salah setong apa? Segala bentuk kotoran buang. Akati lora agak dito mangken kocok buang. Kocok buang, mak le bersih. Ucap saking teh buang dari rumah muslim. Kula cerita. Bedereng jen mator ke kiai. Kiai, ndak nyater ya kawan, kula tak boy itu. Kiai, iya apa? Kenapa dalam Islam itu kok ada sunat hitan itu? Kalau dalam agama kami tidak ada ya. Oh iya kok. Pak Budin bu nyain seroma keluar gedeng. Kok keluar lagi gedeng lek? Keluar gedeng. Lu ini ngeki lu. Kita ketemu darman lah gelar. Keluar lek gedeng lek. Keluar gedeng. Mas ro angka ka koko aja. Kakan kok. Kakan. Kombi wan koko tak beki wan kiai. Tahu sa kombi kok kakan kok. Rengjenan gini bah ngocak. Apa tak nyaman mau pakai kakan berlek kolen kiai. Pas kiai ada bu, pada kok muntason nata nyaman. Mun pakai beki benjokon jonji tak nyaman kok. Teti nikah pada Rabu, mau diberi dalil mun rengjenan kan tak kira tahu. Tapi kalau dilogikakan, dirasionalkan, beri gedang gini kan. Wah, cek tahu. Pada benar orang bilang atanya, jadi nggak gini. Ada orang atanya, kula tero atanya age. Nah apa? Allah ni ga beden benten. Iya. Boleh apa? Anu ge. Apa? Makin na dimin ge. Takdir ni kan na apa ge? Iya, boleh. Atau adanya jangan setan nih kagak dia apoi ke iya kula kumun masuk ke apoi kan biasa jadi diri apoi ke iya marilah ya petampeleng papiaran aduh iya mai tambeleng ya iya jawab jadi setelok berdiri le maksudnya dah rumah kok tanya kapan ban badeng jaga Allah punten arasan aja pada Allah engki kok tanya ke ban tampelengan jadi ban padang aja tampelengan jadi miraman aja punten kayak ngarasa aja pada tampelengan engki ibu di benjiri kok tanya ke ban bila malam ban mimpin aja tampelengan kok punten entar dana benar saja aja tampelengan kok punten jadi takdir seni kenggi iya enggak tanya ke ban pepen ban dari apa ingki golek ya ingki daging tang tanang ingki golek ingki daging golek ban tanang pentong aki ke golek ban tanang sakit ya pada magi setan dia gitu bade setannya aki boleh ya punten ya tak kau tampeleng boleh mon pian ini kenyaman dirasionalkan paham gak ini kan dirasionalkan maka Islam itu ada makna dalam agama beristilah ta'abbudi beristilah ta'akuli. Ta'abudi itu artinya apa? Proses penghambaan diri kepada Allah tanpa harus ditanyakan kenapa alasannya. Tapi kalau ta'akuli itu adalah hukum yang bisa dirasionalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari saya sunat nih kak, dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ribeni kak. Mon gula tak sangkup dan magembian magelah ko angkong ambian tak sangkup. Tore, gula matora. Ikhtatana Ibrahim ba'da samani nasanatan waqtatana bil qudum. Nabi Ibrahim kan to asonat saampun umur 80 tahun. Asonat ngakui kapak. Bade siap? Ada ya? Sip paduan gula. Umur Pak Po? Belum bolo. Beni Pak Mono, umur belum bolo. Asonat ngakui kapak. Beda periwayat hadis asmana basera Ibnu Abid Dunya menceritakan nalekana sunat ngangkui kapak Ibnu Abid Dunya menceritakan banglo sareng Allah Nabi Ibrahim siapa senyoro baca ajunan bah engkau nyoro sunat beni bah suruh ngangkui kapak napa jawabnya Nabi Ibrahim karihtu an uakhira amroka
abdi tak seneng ya Allah ngakhiraki perintah najunan bila lebih ada perintah make kepatiah elakonna. Separ ya. Mangga Nabi Ibrahim langsung jadi imam. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammagun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdidh zalimin. Inalikana Nabi Ibrahim yujiban Allah kalaban kalimat-kalimat Nabi Ibrahim menyempurnakan dan lulus. Maka Allah adabu Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Bakna Ibrahim beingko ibadat dia imam, ibadat dia pemimpin manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim bahajawab mator, bon abdina ibadat dia pemimpin. Katipun apa abdina? Nak foto abdina ibadat dia pemimpin juga secara otomatis. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Tang janji jadi tak kira tebah dak kau orang dolim tetipun foto naban dolim tak torok lalampan nabaan pakalar make foto nabaan tak kira bisa oleh pangkat pada ban-ban tetipun pangkat tak etoronakin mon ilmu etoronakin keng mon pangkat ada toron apa canta apa nabi tibi sebeng Allahu sallallahu Muhammad keng mon ilmu toron bada kiai lambak meriksanin sandrena dama mata ngaji tak langkong kiai apa asak kabala ya man tidak toron keng mon ilmu toron ngaji apa bener mon manti tak toron enggak kenapa beda lain enggak sejan kakak gula gerua nasab pada keng nasib tak pada bener gitu loh cepon bada tes netes, bada tes netes, kemon ilmu toron. Makanya pondok-pondok pesantren besar itu, kenapa kok ilmu yang didahulukan? Karena si bekal nerosaki adalah orang-orang si andi ilmu. Makanya mon orang banti ini kayak kocak limited edition, makeluar sekalian bah tak makeluar boleh. Bada si pada ban banti ni saya khonahulil roh makan. Ada kan pada ben syekhona oleh ada kemon ilmuna banyak topoton selim alim bisa lanjut lagi paham gini kita lanjut mungkin kemusanan sudah mendahului kita ampun Pak Polo areh maka gula benembian seneku mik ben singiding aki cek nang tenang kiai ki setja apa boleh mangaba-aben kelur boleh aku ningak musleria manti tak manti kaum tak mati andi kemusanan orang mul juga ada beliau set tegi itikan ibn Allah boleh maka aban ngasteteh tako iselep malaikat rian tahi bunuh batan rampok tak tahu kekenangan ja tas kata edungan tetih tas beda motor tetih nongko ibini nah tetih haram kok teman ngiding mandi orang mate pas roh mandi itu kali saya tanya lagi mari nongko itu malaikat tak ada dodus saja eros toros mangga marah mangga tako ke mate tak oleh Allah bengal gelu ke mate Allah sebener siap tako tak gula make tako benembian tak kira nyorot bagal benembian di kakak pateh tak kira maju saya siap kan kalimat dah benih tako munyan gula salah maknain wa karahiyatul maut itu adalah takut pada mati kariha ni kenapa tako benih khafah tako mun kariha apa sengkah beci kan beci kepi mati ni termasuk dia ya mun tak beci riberin rumah dia maka keluar ke topak ben serapi mun tak beci dia meria telur kol dua mandem roh iki kan beci jadi saya kocak hubbud dunya wa karahiyatul maut kan iki seneng katunya ben bini tako ka mate sengkah si mati ya bini tako sengkah mun tako tak bisa gay di mo bring tako ka mate ada make tako apa kunda gunana mun sengkah iya jet pola bini mangken
Pula laku boy. Pula adu malam boy. Iki kan banyak malam-malam ni baca. Setong contoh laqad ja'akum. Dere. Laqad ja'akum ni ka ayat paling antik dan gula. Antik laqad ja'akum. Marah. Perengakin. Esena. Taringkun masalah sifat Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi ternyata para bukan baca laqad ja'akum jepon ulama mun ibaca kulaku. Ni kata mati sampai suri. Mun ibaca dari suri tak mati sampai boleh kulaku. Yang mun iba mati ya pakuni pakalopai jadi. Tak bisa. Idza aradallahu infada qada'i wa qadarihi rafa'allahu dawi lidawil uquli uqulahum hatta yanfuda fihim qada'uhu wa qadaruhu. Allah di kamun batat dia takdir orang yang di akal cabut akal mah sadar cabut ke sadarna sampai takdir Allah teba sebab mun orang yang di akal apa alek pakun takdir teba mangana mun orang mati tabrakan jadi sopu sepeda lepas keluar ki sopu lepas keluar lantar kapate apa lekalao ya elahun teu lemagi ali karor abuya apa letabrak tuar mati bah amian banguca arujak saking siang sekoni jala mati ki ngucak saking ada lah teh mun lamare je ngucaan lau fa inna lau taftahu amala syaiton karena lau ni kemun lamare kak mukaan kalakon setan pasta terima katakdira Allah. Mun dokter biasa juklak juknisnya begitu memang, petunjuk pelaksanaan petunjuk teknisnya begitu memang. Apa diagnosa Arab paria mati kan begitu urusnya dokter ji. Mun ngaba-aba nah apa mah kita nyaki kak kiai sete iya der mage ngarapa isete apa mah kita nyaki anu jo ringan ambu nendeng doa aki euy paham Ambi anjir aja fitnah gun bah ngocak rujuk saking atoro engko takrim mati betul ini mulai mati mah paham ngomong atoro engko takrim apa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Siapa orang si acarok pedeng tak mati aduh laku bakal mati tak usah pedeng ta'addadatil asbabu wal mautu wahid sebab mati jadi banyak kayak urusan pati tak ngidingaki sebab. Ustaz Ali Jabir capok corona masuk ke rumah sakit tak seta beres cocok berapaan pidato tak seta beres abah sabiasa seta cocok tak seta corona tak seta abah sabiasa seta tetimun ngocak corona itu menyebabkan kematian salah satu penyebab kematian adalah corona tapi corona tidak bisa mematikan begitu loh paham orang yang jabok seher jika orang nyeher orang itu salah satu penyebab kematian tapi sihir tidak bisa mematikan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah mereka tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Esoweb tak apa tak esoweb mati vaksin mati tak vaksin lempo tetijat mati bejat cengkal mati berik jadi tak tahu dingi pergi malaikat setong rejat letak ning rempek kisahkah bila lebar aja nih petoros lebar bang mipah bedaan SMS kada 119 ada ketika mana siap itu rebon dermati husnul khadimah hanya itu yang kita harap loh Pak makhluk Allah
mate. Bahkan seumuran nikah beda kada luar sana. Jak saking kartu guru beda masa aktif. Nikah telok makhluk. Mun lain ada masa aktif mate bila bayi. Saya rasa beda masa aktif. Terang lagi manusia. Dua jin. Telok malaikat. Nikah beda masa aktif. Sapeh apa jandring dina. Beda parlo ada beli. Rengi apa jan sih beda iya. Saya rasa ada bu Imam Ghazali. Dasar Imam Ghazali. Polan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut beda telok dalam Al-Qur'an. Jadi berarti si beda masa aktif telok. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setong. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dua telok. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Pada telok keng berit kullu nafsin dha'iqatul maut. Gulen nemu kitab nyaman Tambihul Mughtarrin. Fudail bin Iyad panika acere tabada orang maca ayat ilang ulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulangi boleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pan kali pas Fudail bin Iyad gara-gara ayat je ilang ulang sampai Pak Ibu Jin mati. Berit saya ngajak ulang merono takut tenoro mangke si maca. Fudail bin Iyad ada bu. Kamu dikit-dikit tapi muslim. Tambihul Mughtarrin. Congo. Olati, mau tahu maca. Congo lah. Ya mau tak tahu benar. Mai pandeng menolong beri. Jadi baca terus diulang-ulang sampai Pak Ibu Jin mati. Mon manusia berapa ke muslim masa aktif sebidak ke betong bolo akmaru ummati baina sittin wa sab'in sebidak ke betong bolo. Jadi ajunan sila lebih betong bolo tulis sokore. Berarti expired nih wan. Kena luar sana. Ntar lanjut ngomor ke bini. Oh, tadi yang takok. Ya ada mana kau? Mau ngari-ngari nujakan gerges lengetek. Polan mada je mati gerges. Sebitak betong bolo. Jin. Tak tahu aja gula jauh umur berapa. Bangun lah mati dari mana? Malaikat mati gulaku nih kan? Gulaku mati. Mun makan, makin mati. Aku pura lagi kamu. Tori gula cerita kemudian. Malaikat paling geni ini malaikat maut. Apa mai pakai ini? Polan malaikat set, tamu lagi ning inyo bulu dua. Set, tamu lagi ning belumpungan lima deh. Keset. Riberin loh, banyak kening nol. Banyak kening nol. Nyubulu segone jangan kelebuna. Keset. Keng magini malaikat maut gak ditong. Jepun Habib Hashim, Kamal Asgaf Banyuwangi. Magini malaikat maut nih gak. Cek saking aing tase ekiliaki kesairan malaikat maut nih gak. Setunya ki kebuah puh bunyi kene. Pai kau pura kida emeri. Hah? Malaikat Jibril lembang ini ke setong seret sini kan atau apa bumi langsung ini miko pura kia isabat di melembang tong yang gue laku sana mati kafe lagi malaikat maut laporan lapor apa mati kafe pun ning kiamat mati kafe pun di bodina Allah debu bodoh sih kita amat gitu serang banjir oh ya engkau kowe lu ini kayak gitu lebur ceretan